Wajau harma mkutano wa 30 wahe madhamana wahe daula za Afrika waendelea mionano yahe mabibi nambari wa mwando wahe Afrika warimato le suala la manunu wade wasidati bahi utwalia ye budget yahe le kungumanyolinu harma umva wahe mrumshe masusu ndo harma yesu habibi siti tharwatangurniko maelezo zaidi. Rwashiwaza yao walona lebungu la sida litirenge wana litinje harmo wana donc wakafanya lancement ya kampani ya zihazizo yani ikao ya lancement ya baukaya mdria ya zalwa mnona ya zalwa na nafasi ilia jojo wanshindo shizungu lugha shimanga wahamba netre libre pour briller voilà azo des zihazizo tanganywa ma première dame d'Afrique. Haudhukuru omva wahe yanki bayensi ya Afrika Kusini ngiyo na azma ya utianziani omva wahe biashara baina ya hao ne Komoro. Ujumbe wahe nsi inu nguo haruma nsi iliuo naze hazi za utianziani iliuo hansi ya mishinzi ya mishirikiano haruma omva wahe biashara. Kasim Sulaiman na Mustafa Abubakar haruma utasabar maelezo ya Siti Nuru Saidalidi. Ujumbe wa Afrika Kusini nga ujihundrao vanunsi juu iliuona vadzima nezembawa zonti ye namna ya ushinda warekebeshe vadzima wa ubahazazi baina ya hezensi zombili. Zinuzija hawa ikawo ya mabahazazi wa Komor wakahudhuria haku harma yensi ya Afrika Kusini ili urekebesha wa ubahazazi ama hatabu za ndege za kaya emakati yao zitongeza zehazi zirejei dingoni. Une délégation ya kisirikali, une délégation ya kaujai prepare ione namna insilio ze possibilités zilio ngesaila ikangavo faida ya ukaya possibilité ya ukaya wafanya des investissements ngesaila hodingoni mwao wajiwanu wandu ikao ma investisseurs mafanya hazi za kinafsia. Donc une délégation composée ni mndu wa wizara hizi habari za vonzi Afrika du Sud na mndu wa wizara ya hele tumo ne biashara Afrika du Sud na mndu wa hele jumba la jumba ka banki ya mwendeleo kupatima pesa ya projet za maendeleo ndio composer delegation inu wajiwafanye hazio wajimanasi rioneze possibilités zilio za kufanya investissement za kurubisha ma investisseurs wa Afrika du Sud ngesaila wao wajiwajeho dingoni mwa emission hiyo. Kwa ujumbe uno nguo na zijanibu pia za ubasa uwa ubahazazi inude mana ikao ye hamu ya hawo ndo urekebesha wa ubahazazi ukaihama do wakati waezi wa Rais Ahmed Abdallah Abderrahman mguna mrehemu hafaida ya hezensi zombili. Wizara ishuliha naone biashara ngiyo juma uhashirisha wenye mashirika nafsia uhusu zefaida za homjio wahe Komor harumale kungumanyo ulahe komeza ne Sadek. Kasim Sulaiman na Mustafa Abubakar wafanya utasia bar maelezo ya Said Ibrahim. Omkonsi wa mhashirisho unu ukaujiwashia harumwezi faida za hima tajiri wa hazi za nafsia wa Komor wajozi hunda ekangwa wanachama wa hekomiza wa Komor wa hunda faida zinji humwelewano numbadiliano fikra nezensi ya Bushin, Tanzania na nezensi za Afrika ya jua la uhea haizo ngepasao mhashirisho ukeha winji ili ensi ijwa ufuzu. Ngafanya sensibilisation ya commerce inu kaya madizo hamba rinjia arumwe zone de libre échange. Alafu madama rinjia harumwe sheikao shahe komesa sheikao ikao geshijo saidia biashara ende haju ye ze échange mbadiliho wa ze biashara ne zentu hizo ranzo zikanevu zizidi aukaya haini mndo halaru maisha maisho haini nti ibadilio au yuhuzao mbahindu harumaya sheka uisho shoka shidibi la douane amale o Tanzania gasina relation dasinao sha kwati harumaya komesa wanu Kenya rohularuma ti ikao ngio harumaila komesa
ramba ngari mfano ngari anzori huze la duani shida hindura renga tena ngari honda mba faida ili rihuze obonze haukaya ila faida hela duani ritoliva ngari tiao rambe kangaru huzao obonze Ekomongwa wanachama wa hele kungumanyo la SADC nizo ngazijozalisa marunda menji. Umoja wa huandua shuli hanaone zehazi za swana ngwabu wao emiwango emfumtanu inu ihobanda maji. Yemazumundo uruhusu haini mkomori ende yaone uswanaifu waho wana wa Komor harumazi hazi mbali na mbali utaha wajau wanawenji wa Komor wende wake wanachama nele kungoma nyolinu. Aniami mshangamangu niko maelezo zaidi. Journema udungar jo ngojao ije yonese ukayesha mashinu shehansi ya societe inu societe cooperative yonese ze maana ya societe cooperative yonese ze nongoza za societe cooperative rumpangi hayo rumwendeloso ni hayo neze nongwe kawo ndo anzo azitenziana hizo resara tanziana tanadelo ye societe cooperative inu projet ikawo ingefanywa hazinga sina takriban mbesi ama amili iyo projet yakaufinansewa ni PFTP Union Européenne ikafas projet ababa hayinunda bwe lechama ilo lujoka ubasaiha lionehe yonde muri mwahe journée ya maudu davuli landisonji anziani shaya ranzi mimi tirengeze va manaranzi septembre ataba rikaindu yambao fast projet hiyo rika usomesa ritia anziani msomeswe wanazioni mengo mirandaru wasomeze hazi za aina za mihono ngeri jijeri lance eshama mana shama shitona hazi shoka shijiri lance. Warumishi wa hele shirika la mamwe waendelea na hazi emfumnenu harumali bavula sembenwa zinu hazi zianlikia nao ne mrekebesho ye magwe ya hele bavuri jwauka zenyizi za hele shirika ngizo za zamani ama le shirika wajini kahamu ya ufanya hazi haundo iliyo mwenje ukedaima harumali mabavu. Ahmed Abdallah Hussein na Ahmed Mbaraka. Putundaru za mwenji zihunda na ajali ya sababishi na mbu wadangwa hunu bangwa harumwe bavu ya sembenua zinyakati zinu wantu haze wa hele shirika la maji na mwenje ngwa harumwa zihazi za huziregeza ili libavulini lihundana na mwenje kawainda hazi zopo emiri ilu bavune magu ya mwenje gajuu indelea ili hujipuka na ajali hamadizi ngarumba Mwenyezi Mungu hamuda mshashivani tsuhale vanu inshallah kwa Mwenyezi Mungu avenze maranya wao warishinde liwanike mwenje heze jitihadi ranzuri zifanywe kwa lelo nata watu hundo mwenje ujana wa hunde na uombe mara ya tena kamuneza jira ukaya ulamri watu visiwa ulamri watu kana goho shambu dezi ya Mwenyezi Mungu watu hunu kamili wa miaze fili za savonti ranzi jana katuro rengasivanu shamune degalia jiri karjajojo hapoto eze fili zamilo anemiri karjajojo hijusa masiwe yayo donc kaujushilia msafara hunu bantasi rujushilie nwe mara ya watu makinya watu wahunda menji watitabi ziazi zinu ngazingia harumo nkadi wa hii barnamaj ya hinsiwa ni mudir jimla wa hili shirika la maji na mwenje ili hujibu haundu ya mautajio ya hii maranya. Hamande heli na zionesa ya ukangasi pamoja ne makamu raisi adhaminishiwa ya kiba masuala ikaondo raya vita harumeta habari hatu yakawa alikianao mvaulunuo akiba sana mwenje neze madaza saya tukanzari jue upezwa masohindi nindo ikomorilio haba haruma mva wankiba haruma mva mshirikiano baina ya hatu nezensi za saya hamande heli wa zamba bala ndo kaya modokai taarifa habari tufumbwa nogekao zonsingizo harumaye wizara ya hangu na bala ila tukaya mkaubenza mfanya heli ila shaba tukataka ubenza ukari fanjawe katuka leo wizara zila wizara ikao ngazi endao harumo modelo sudi wa Komoro enge hizo ranzo fanya dokana de seusoni ensia hatu ye wizara hangu miutu ambaye nde wizara he development enge ngono izo ndo washindo wafanye ukaya leo wanwa parao mabahazazi wengi wa dunia wa jiranu shahadi tena leo ngar kontiore hadisi na sinema mabahazazi wa Komori ili maisha ya wa Komori ya kemangu parce que yonde muhimu ngaranzao maisha ya wa Komori ya kemangu banu amabio wa Komoru kaya leo ezijirio hunu Komoru kaya kamono maisha ya hea anukaja hea hunu ayochi
ya heya harma dunia kamili haina bahanu jo haina harma dunia ekando mashriki ekando maghribi umahala iho pia ezinduzi heya hunu ngarkaza nao ili hadisi na sinema bahazazi ngarkaza nao ili hadisi na sina zila duwani ngarkaza nao ili hadisi na sino wandika oleo ngwa husuyo zinongoza biashara ilo wakomori wake weba shahaditse na mmono ukaya unuma wa kamili omwenjigwe nao alafu lazima rambe ukaya yote nongoza paro za jiribani nde mahashirini ukaya umwenje uende haina wakati hino wakati umwenje warengwa abongo jo huja hale werengwa koja kahuja shabana ba werengwa ngojo huja yabo ngeoneso ukaya umwenje gwendao shamone ajali yabira ila bala ukaya mndi wa kamili mbu wa sihara mafidi kabati mahalekao zefiri kajabira rumamiri hono yaberezo ya hatungyombi yabanga fanya hazi erezo yode mana ikao jada moro di urengwa bo maribi na malaila derezo fidi zirubu wa Caltex yabo ndwende izo kasjakaya wakati huo mamweka ujeka magari leo mwengi wana magari ya timizi 15 na magari mahu na matiti leo ritiale besheolila leo ze kontori zitulwa mwali leo mrungono kama mwengendao na iyo mahalekao ikahuzibia na mdudu wao katena umwenje ukahuniga tumtsa lerantsa numero di basi kola sabidi uhunda sasita kabajaka mwenje harume komorinu kamil nke zila nugeka o garzifanyao mono tena za heze swana ukaya garanzori leo ze swana za komori zende usoni shamono tena ukaya tiama de Afrique du Sud riwapara jana tikadamina abo ti hadisi na binawo leo ngamonao wakau hadisi na bahazazi yabantinge ndawo ntinge ndawo sha wanadamu ngwanzo wa amini ukaentinge ndawo wanadamu ngwanzo akompanye enti wanadamu wakompanye madhamana batike madhamana mbali vakaya wanadamu mbali tusikilizo ndio tuongeze ntiende anda wonese ukaya komor hanti woni yani siasa ya ujikurubisha nezi zilo karibu yani baharini Hindi Afrika Kusini ranzi ge waone mitwala ya wona zinti za saya au rahandara karjanza kwa yonde geography de yafanya heliyo haditena Mwenyezi Mungu aliba bahati ngasi harumanti zilikongi zo tajiri Afrique du Sud yonti kao ngebali yao zinti za wazingiza ekazambie kale zoto ekaya zinti kao ngizo karibu na mibi izo Afrique du Sud no wazi develope ya wala sima sisi watu riwone hedi joshinda ri profite Afrique du Sud wari develope yonde maana ra shekao shila shahaja sha serikali hadi tena rafanya waonane nema bahazazi hadi tena rafanya ukaya wende nzuani hadi tena rafanya ukaya wende mwali ili waone ze potentialite lonizo ze ato lonizo harmanti hatu ganjao harma mnofu wahe mahadisi ya hatu dezi usuo omkonti oramatso maha 40 ya uhuru na maha 15 ya homzungulio wahe shahirisha urais uoni hindrini wewe uliho we makamu rais bahi we mndu wa siasa uonao Hawaii liona emikonsinu harmanti panu haindanti ilo harma e dunia yuja wakati ondu wakati wambana fikiri surtout ekale o mahai viriminji ibirima ngasina mahamengo binena miliranzirlo independent karja paro kanti rafikiri iramba ukaya ebanu zinurfanyao zidumuzia hakachadunga nzia halafu kojo hamba uyo kanga sina mahamengo binena mili ya independence wandugo jo ukaya ngasidi ngoni yabo lazima kentir fikiri yenga do fanyaje entia hatu yende usoni anu iyo tinongo sari hunda siche hainansi ikao ngwaona ukaya ngwanzo wa dekole lazima wakenti wa hadisi armemi vayonti pia izo ndizo rafanya haukaya le mouvement ya 11 juillet 11 août samahani ila mouvement ya wanduikao warumwensi inu wandu wadu wazokaya mouvement ya 11 août wala wandu wa uruma entinu maha na maha wajawamba uka badinga rigona wakentinu ketsuhenda batusisirlio abaha kinamikao ngasina mahawanu sura nzirjabanu ridungu ramba uka narishilie zinu wanuikao wamba nge amwesheleyo hamada abaha ukaya rahare jawaswili harme pouvoir inu sha ze fikra zahe wandu wahe 11 août zikahamba wakati wa president Ikililu zikahamba ni wandu wenji halafu abaha inu bora haja ziritsena zirejei riwono wandu wao wende beti salam wende wamwambia sede president Azali Kayiri uje ufanye ze asisi zenu president Azali ele 6 juillet haripara
haripara sisi ma vice president, haripara ma gouverneur, hapara o andika o pia wa mwendesa wensinu harambia ukaya yabo ngamanzonishie o mparo ikawa ufanyiwa ni bazia halafu abaha yinu wandu wanjianziani mimi tende haruma ze asizi tende haruma wakati wandu wakafanya zihazi basi nganzo mrake yabo ngemru yarambuka vala ilade faida ya hekomori lirongo lwao hawroje yabo kanga harjoka ngavu nusia wandu wajiruzulu harumazi hazizini wakati kao wandu wandisa ze hazizazikao wandu wandisa imikonsi kabli ya fikra inungo yono vanu twambia kanga nzomrake yabo haina wakati mru ya njia ya kansi ya hadisiyo raka uhadisi sundaru bayondo wakati mru elewa uka aibo badi fikira yinu ya ukaya rikentira meze ndongoza hekomori badi njema wakati waona wandikao ngwa bali na mbali wajarkanti ngaramba ukaya ebanu ekonomia hatu ngioje ebanu ziamvyo zatu zilazimu zikeje ebanu wana hatu maudu lazimu wakaje ebanu zelikweli lazimu zikeje ebanu la pitadi lazimu ikeje ebanu za institutions zatu zikeje halafu hena mru ya rongo wao watu hata mbatabu ya urongo wa halafu wakati mimi na ile ukaya vanu mzebazi haja na fikira njema vanu azali asmani hafanyando ya donge fikira yinu parce que kanga webonze kutuja waelewa shanganzo unjie ukensi uhadisi wahondoraka uhadisi bazima haina mndu leo hajane fikra yahe ya uona maudu ya Komori haukaya leo Komori ngiona retard harwe development ya hayo nke ramba uka ashe kartsuhamba ukaya des institutions basi garamba ozenongozo zontipia za tsongeza lewensi inu ya zorova nke ekawandu wakawaja ontipia na minga mwobo Mwenyezi Mungu waje ini mndu yaje atowe efikira yahahe ini mndu yaje zendogo zahe haukaya leo ndukana ukansi ya renti wandu warongowe wafikiri halafu mndu jambe ukayabo mimi njaka yawe nge mimi wanzani wangu wonti pia ikao ngarjula nao kasi wandu wazima harmenti inu baha wakati ukaya wandu ujikomea wa maruha wanda ukaya inu dentia hatu ekaya Jafari neulo yabo ekaya ususaidi neulo yabo ekaya madam fulani neulo yabo shasonti si wa Komoro na jertangani hama shababi hawandu wash hawandu waume ili rambe maudu ya Komoro wandu watoweze fikra za ukabanu mndu olange na fikira fulani izo kajaparo lawa haina mndunge na fikira fulani sha ekari jertanganiha yawo ngarjo jariza fikira nzima yabo kabati ndongo njema ekartanganiha rizaya fikira nzima wakatule fikira ikawo ngarjo hitowa haruma mustakbali ya Komoro ekandi haruma za institution ekandi haruma education ekandi haruma mashababi basi gojono kange joka fadhili parce que owandu otsi pia ini mndu hatsanga fikra ya hai mikontinge jonja nziani de tarehe 5 ya Fevrier yabo bashana nsihuntsano aukaya leo tarehe 13 ya Janvier tukanzari jue holi ho makamu rais hujoambia ndongo hindini ranze mashababi haukaya wanungu elewa ukaekae serikali wakubali ukaansi leo wandu watwalie abo watufikiriao mashababi wajao haudo de generations zijao maoni ya hanyu ni serikali ngamlindia ndongo hindini usoni mawala mwanamkomoro banu mashababi wa alifanya bunjilio ikao riparo wandu wonsipia halafu wewe ni wachikaza zina wamba ukaya sindekina wadewa shabala ilande mashababi pia ndo kabala alafunga bo ikao kwa jakawa haja wamba ukaya babo sindekina nabo wandu wonsipia wa parwa banu bahindusha mbao representativite kuna ujua ukaya sonti mwana jumar tsohundiha bahandu bazima har masalikao ngiona 300 personnes narabo garanzo wanzwani waje garanzo ma sportif waje garanzo wangazija waje garanzo mwali waje mwono hata garanzo wa maore waje yabo lewo mashababi kao kwa jakabala yabo wananyao wa present yabo bangaranzo hindi garanzao komorikao mawudu ngejuka na wana wasoma garanzao komorikao maudu ngejuka na wana wastaarabu garanzao komorikao maudu ngejuka na wana wajuka wanono garanzao komorikao ngijuka na wana ikao kwa na utabiha ikawa sawa somo wa hundu hazi nke zenongo yizo wanducha wakati wazamba hizo tsanganyi haruma zenongo zontipia zitsanganyi haruma unono zitsanganyi haruma education zitsanganyi haruma technology parce que ngamjwa ka technology leo ibadiwa
ni mashababi teknolojia ke jabadiwa na ndo hazi ibadiwa ni mashababi na teknolojia leo yonde ende sawo zenti usoni nke asizinu leo muhimu ya hazo ndo kaya de maudu ya Komoro sisi ngar ameniyo zondwe kawe rais wa jamhuri kuzifanya ngar ameniyo sensibilisation kao rais wa jamhuri kuzifanya kanzani enjeze mbavi ni alala sayani neonese ukaya emikonti ya zikao ikaza kifu eba serikali holiho do jimlifu wa heze hazimwa veshewa mshindi muhunduka ya zendongo pia zinjia ya la mahutajio ikao yakauhutajio anu son serikali abo banu serikali ra societe civile re uandika ole wongo kinyumene serikali wakati wono wanu wenji ka wongo hazon kinyumene ne serikali wakayabo ka kwa serikalini nyinga mjo wanu wa serikali ngamjo wa ikao kwa serikalini na wakaharmaze zi asizizila nge haina mdude wongo to anza ya beukayaba la wanachuka yabo yabo kasna henda tini hadiyo amfikiru kaya keriuje jerkeran shahoka ya kasna henda banja kayabo aya hizo ndongo nziro hizo hata harumwe dunia kamili wanungo jo huzisoka ibanu wewe emana utingwa nzeke ekakutivano yaboze ndongo za Komori pia kasna henda za barindi dukayamba baho mhu hawe wende mfaube mhu yabo mimi kanjaja zandongo sinu hata kasna ukirizane yabo ekahuja gazjuka njema lazima skenjema ekahuja sha ekakujaja tukabo kasna henda nke yabo lazima uje jertsanganyihe haukaya sisi rulo yabo sontipia ngar aminiyo kaya vanunga rongole yao Komori ya mau na mwanzoni ambe dogo vano haukaya vano Komori yinu wondu waone swa example hata wahara uona vanu mimi nlodho bana vanu leo mimi nchakaya jana yone mana ndo kujishangaza za barindi na mimi nlodho vanu leo nchaka ministre shatikaya juge leo nchaka ministre ya lazima unum bahanu vabulwa wandu ntipia wavire waje shana jeriwone namna ya ukaya ikawandu waviri wabirendo lehenti institutions lonjema institutions lo pérenne institution kanga zone sa ukaya ngazu dungana ne development shaikar jerfanya institution ka wongizo ali rifanya institution ka kastu saidia ila development nafikiri enti hatonge johina bana lazima. Marhaba bwana makamu rais, nafikiri kaya maelezo yakawadhi husoni mwa haini mwana mkomor haurenga funvu ya tarehe 5 ya Fevrier harma yemikonsi ya taifa ya uramatwe maha 40 na mili ya uhuru ne maha 15 ya mzungulo wa shirihiri shaura rais harma masio. Marhaba benchi Yekumsaria ya humsomu hadaraja helisiwa langazijai jimiza infumdaru inu majadiliano ya watangazaji ya uramato ezakiri neza tukiri na utwalia ezaladhimu zitulanziani haruma omva wa humbasau omsomu na rienshige mapicha ya Mustafa Abubakar notasi barua Kasim Suleiman Matalazuzi ya Samir Abdulwahi haruma omkonti wa kitangazaji unu ukashabaha ikomisera dhaminishiwa omsomu Maulid Ben Hussein yafanya mjimliso wa hizi hazi zafanyishiha omuhazi hizili na 10 na mfukare harma omva waho msomo wa hari naye asisindia haku harma zenangu za teknoloji bardamaji ikao ngianzao itilwa harma zelikoli za moroni ho saidizi wahele chama la akam la Faransa ikao wajon arimia nusu ya hizi hazi evenema yanditangane mashersheur na expert international ili wajua intervene par rapport neze tematiki kao ngarizona ukangizo muhimu ziholiho ndensi ya hatu yabunga mjokaya iyo tihazi ntiti hoshinda organize ngoma ndiyo lazima ya ukayaranzwa ka texte de PV ya lawa hujaba sainu riambe ukange jore ngarma idadi ya mwa sham jordini ni kadime yao ya ukaya vanur zambao ye akademia amye ikaone naone sabanu ikawo wakubali jerisi nye mkataba wajitolea ya ukaya wajuri renge ya une partie ya financement a hauteur ya 2,500,000 mapesa shikomori waridi warereye na maexperi wa ili wajuhu jaili wajewa wa renforce ula muorganize ye kolog ya bomo zinabokaya izo natija za hundi shange la dimureli wane yebanu umuhimu wa hekolo ngaranzuru wasilinda ngaranzuru wasili haruma nukta ndaru hawur johanda aksindaru yani ni falsafa jimla ni ya undo ya uchongeza zetiko mjio harmazele kodi shazi zinjie haundo zitije zikasababu ya ukaya
zije zirejezwa msomodingoni hamalezi halamna yotipi aksi ya bili ndeila naonesa banu lokaya ya emergence ya 2030 yengazija ngwayunganyizao ni emergence ya heze nouvelle technologie ya husu formation ya komisera wa homsomo haduhanza ushangirizi wa wataalamu wa dunia homfuzwa he barnamajinu. Kabla ya siuka za kifo taarifa habari ya hatu dezemada za kaza ipanga mjimliso wa heze hazi za he kumsaria ya homsomo harumali panza la mahazi wizini na 10 fukare mahazi wizini na 10 fukare na uramato ezijao mahazi wizini na 18 ye Humanicom irwali ya elikoli mshinzi ya bibavu msaada wa zana za likoli umweshelezizani ya ukarika pamoja ne makamu rais ya vaminishiwa ye Ankiba Janfar Ahmed Said Hassan ikao hakahujaba he ya je aroneseze fikra ya zionao harma mikonsi ya uramato ya 42 ya uhuru ne 15 ya homzungulio wa shehiri shauraisi harma ezisiwa marhaba bwana makamu rais ubeshiro marhaba Muhammad. Haba nuangalizi dora kaza kifo taarifa habari masimu mema ya khair barnamaji njema hawinji harumai mikonsi ya taifa ya tarehe 5 ya Februari 2018.